Sa agora dadaun o hakerek hela monografia karik oten ke hatene idane. Oten que atene e a monografia cover lá usa page agradecimento to iha índice nia usa numeração romana no iha capítulo 1 to capítulo 5 nia usa números bye-bye. Mai itahalo ia file idari. Bele clique a view, no clique a multiple page. Atu ni tabele are mais fácil atu itahalo. Ia parte cover nian ita bosira bele tahu anak panane maya kraik liu no klik dala rua tu irfani main ya simoson sane bele klik ya page number no hili page nebe ia kraik yani conforme tani hakarak date yani how hili iha klaran tu irfani mai bele centan iha different first page ita bosira bele hare date yani ia cover ne page te lako tu irfani mai atu halo numeração romana ita bele klik ia agradecimento ne ba ia layout klik ia break tanda ida mai kraik ne no hili next page tu irfali mai ita hapus dia file ida mamuk ne bele klik ya view bele centan iha navigation ne no nia semoson sane bele klik ya page no tau anak panane klik ya file mamuk ne no ya keyboard klik ya delete ita bosia bele rerasi kiane nia se hapus maneira tu halo numeração romana ne bele klik dala rua ia krai hala kontia centan ia different first page tu irfani mai klik ia page number ne no hili format page ia ne bele hili numeração romana no klik ia krai katunune nia bele hahu si numeração romana primeiro ita bosia bele rerasi kiane nia se hahu si numeração romana primeiro tu irfali mai ia capítulo 1 to 5 iane se usa números bye-bye bele klik ia capítulo no hili layout klik ia break hili ia next page maneira tu hala com page mamuk ni hane sandi ba ia view centan ia navigation no klik ia page ne no klik fali iha page mamuk ne no ia keyboard klik ia delete ita bosira bele rerasi kiane ne se hapus atual número bye-bye klik ia capítulo 1 to capítulo 4 nia kraik dala rua no klik ia page number ba ia format page no ini ba bele troca hili nomor bye-bye ini no yani ba klik ia kraik para haus numero 1 no ok ita bosia bele rerasi que kraik ne nia se haus numero bye-bye ne numero 1 no ya sorry ne se numero 2 Hawan tutorial makan sanede kita lo follow atau notifikasi bahira upload video.